Ai, namamukela nakambe ka Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi kha hi lola hi Mr Post loyi a nga ta va a feature-wini hi DJ Gift. So DJ Gift i ta va kha humesa album ya yena hi 30 September laha nga ta va kha feature na Mr Post. So ka siku ra 25 September hi fike hi vona Mr Post na yena DJ Gift va fika va posta back cover ya CD ya DJ Gift tanihi leswi mi swi vonaka kwalano. So hi ta of course hi kha hi vulavula hi tinsimu leti swi nga ti nga tshamisa xiswona. So track laha i 12 wa tona tanihi leswi mi swi vonaka. And then track number 1 va ri Mihloti ya nghwendza. So hi kona la nga ta kha ku feature Mr Post. And then track 2 va ku na xota ku ta ku feature Manri. Manri leyi u ni kholela ngopfu then track number 3 va diva mali. Track number 4 xihoko featuring Mr Post kambe se so kahle hi swona most people va ta va kha va lava ku twa what Mr Post is going to offer, to be honest, ka album leyi. And then hi ku track number 5 a ku tleleki. Track number 6 ta ka va n'wanati. Track number 7 n'warigombo. Track number 8 mahungu featuring Jamito. Track number 9 Nilerile featuring Sala Nangundla. Okay, so ta ku na va sarang the producer na Nangundla. I think hello something like that. I think yena loyi. And then track number 10 va diva mali instrumental. Instrumental I think a remix na instrumental. Then track number 11 a ku tleleki instrumental. I think leyi na loko instrumental va kha va vula ku ba ti-beat hi ndlela yin'we, it's more like a remix. Track number 12 Mihloti ya nghwendza remix. They very bonus track. Of course leyi ku nga feature Mr Post. Of course loko yi ta va yi ri remix ya muxaka wa yona, it looks like it's a bit different. So tinsimu letiwa hinkwato ti compose ti produce hi DJ Gift handle ka track number 1 na track number 4 hi ku produce yena DJ Gift na Mr Post. Published by Ngalas Records, recorded at Ngalas Studio, NR Studio, marketed and distributed by NR Music. Hi vona market ya kona swo fana album ku swi huma ku hi ku swi hi vona ku huma the cover. We don't even have short clips. Whatever. And then sleeve designed by Biggie's creation and artworks. Well, the work is mitirheni hamvona na front cover ma vona ku yi kahle. Va tirheni va yisa lava hayi leswi swin'wana swi nga fika swi ndleliwa yin'wana ya ti-artist ni nga ta nga yi vuli vito ra yona. So hayi va tirheni. Mi nga mi forward DJ Gift hi rero page ra yena kwala va DJ Gift aka vasupriworm. Mari search ka Facebook mi ta ri kuma. Loko mi nga ze mi subscribe ni ta kombela mi teka subscribe.